Yego reka nizere ko mumeze neza cyane bakunzi ba Nino TV. Igisirikare cya Kongo FARDC Special Force Hibu magingo aya ngaya bongeye gufata agatopu karuhi n'amavi, bongeye kwitwikira ijoro bari kugenda basimbuka bakroringa mu mirambo yabo, barongera baragaruka bagera kuri ka gatopu karuhi n'amavi. Ni Special Force Hibu ndetse na Special Force ya FDLR ngo ntibarakuraho, ngo ntibarumva ukuntu bataragera muri centre ya Minembwe. Magingo aya ngaya rero ni inkuru mbi, ni inkuru y'incamugongo. Ibitaro Hopital General ya centre ya Minembwe, ibitaro byuzuyemo abarwayi, ibitaro byari birimo abarwayi, ibitaro byarimo abamama babazwe, ibitaro ni ukuvuga ngo Hopital General ya Minembwe imaze gushyirwa hasi, imaze kurambikwa hasi na drone. Makuru ahari arabyemeza. Amakuru aturuka muri axe ya Minembwe, centre ya Minembwe, aremeza ko ingabo za FARDC zongeye gukakamba zikitwikira ijoro. Mana nyagasani, ngo izi ngabo zikaza zikagera muri axe ya Ruhinamavi, wa musozi wa Ruhinamavi, bakambuka umugezi wa hehe, wa mugezi wa Rwiko. Urugamba ubona ko ni urugamba rw'amagasa, urugamba ruri kubera muri iriya axe. Ni urugamba ubona ko FARDC, murabizi ko Fande Rugaba yarabivuze ati turabakura ku gatopu ka Ruhinamavi, bakongera nabo bakaza bakakadukuraho, tukabakura kuri ako gatopu, bakongera bakaza bakakadukuraho, tukabakura kuri ako gatopu, bakakomeza nabo bakaza bakadukura kuri ako gatopu ka hehe, kuri ako gatopu ka Ruhinamavi. Urumva rero ko mwabantu mwe nyaboneka urugamba ruri hariya, nyuma yuko weekend yasize umugani, weekend yasize amateka ku ngabo za FARDC ziri gusangukira muri ziriya eneo, ziri gusangukira muri Ruhinamavi, ziri gusangukira muri Rwiko. Nyaboneka ngo abasirikare b'abahibu ntibashizwe, bongeye bambara icyo bita night vision goggles, barangije ngo barongera barakamba, baza hehe, baza muri Rwiko. Kanyuka yabyanditse byose, turabigarukaho. Mukore subscribe kuri Nino TV, mukore share kuri Nino TV, nyaboneka kugira ngo amakuru yacu ajye bageraho kandi abagerereho ku gihe. Muri iki gitondo cya 24 agasozi ka Ruhinamavi hongeye kubera intambara. FDNB bongeye barakazamuka, barakadoginga paka bagize gute, paka bongeye gukakamba ako gasozi ka Ruhinamavi, ko gatopu. Amakuru aturukara mu misozi miremire, kuko ubu ngubu connection ntaga abantu bahariya umuntu ari gushobora kubafata. Ruhinamavi ngo yabereyeho intambara y'amagasa, ni imirwano ikomeye nyuma yaho ingabo za FARDC, Abarundi, FDLR bongeye guca mu nzira za Panya. Urumva bugacya baje gucakirana neza, bamaze kudoginga kari agatopu. Ni ukuvuga ngo hariya hari inzira za Panya aba basirikare ba FARDC banyuramo, none bamara guca muri izi nzira za Panya, kuko ni nyinshi ziza guhinguka kuri aka gatopu, badoginze defense esheshatu zaye mu 23, biza kurangira neza bacakiraniye hehe, kuri ako gatopu ka Ruhinamavi. Ubu ngubu niho isoko ryaremeye, barakubwira ngo bamaze kurwana amasaha 5. Hatari ngo kandi nanone ngo kugira ngo Katanyamazi doginge zongeye kwambuka Rwiko, wa mugezi wa Rwiko. Urumva ari nako kandi drone irasa ikibuga cy'indege cya Mikenke, ikibuga cy'indege cya Minembwe, irasa Gakenke. Urumva
ari nako mu by'ukuri FDNB bongeye kabisa kugaba ibitero baturutse za Mukoko ndetse na za Nyaruhinga. Ahantu harimo harabera icyo bita umuriro. Harimo harabera icyo bita umuriro mw'abantu mwe. Ikibuga cy'indege cya Mikenke ni ukuvuga ngo ikibuga cy'indege cya Minembwe cyarashwe. Mu byumve neza. Ikibuga cy'indege cya Minembwe cyarashwe. Ibitaro bya Minembwe byarashwe. Urumva? Urugamba rwabaye amagasa wa muntu. Urugamba rwabaye icyo bita amagasa, Imana itabara Minembwe. Kuri uyu wa gatatu tariki 24 Kamena saa 8 z'amanywa, ingabo zifatikanyije na leta ya Kinshasa zagabye igitero zikoresheje drone z'intambara ku bitaro bya Minembwe, harimo n'inyubako y'abana irimo kuvurirwamo abana barwaye kandi bafite intege nke. Nukuvuga ngo barashe ibitaro, barasa no kuri za maternité hariya harimo abana bari kuvurirwamo. Twibutse ko kuri uyu wa kabiri tariki 23 Kamena izo ngabo zongeye kugaba ibitero by'amasasu n'ibisasu bivugwa ko bitarobanura ku baturage bo mu Minembwe no mu nkengero zaho. Ibyo bitero byamaze guhitana abaturage benshi, harimo abagore ndetse n'abana. AFC irasaba abaturage ba Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga gukurikirana no kwamagana ibyo ivuga ko ari ibyaha by'intambara bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kuba civile. Ngaho noneho tureka tubwizanye ukuri, wowe urimo urarwana ugabye igitero nk'icyo ngicyo ku baturage, population civile, noneho urasha ibitaro, urangize muranyihanganira, urangije urasa n'ibitaro by'abana. Mana nyagasani, ibintu biragana he? Ibintu biragana he? Kare twavugaga ama operation M23 iri gukora nyuma ya izi ngabo z'abarundi yamaze kujinziza mu ishyamba rya Mukoko. Nyuma yaho yabateze inka abarenga 80 bakasiga ubuzima. Tukavuga majoro wafashwe matekwa n'abasirikare be. Ariko mwabantu mwe mutabyumva gutyo, izi ngabo zirwana ku ruhande rwa Kisekedi, izi ngabo za Neva ni benshi cyane, kandi mubyumve ko muranyihanganira, mubyumve ko ari benshi cyane, ni benshi cyane, baje ari benshi, bari kugaba ibitero mu buryo bukomeye cyane, barimo baragaba ibitero mu buryo bukomeye cyane, baradivansinga hasi bagakoresha indege. Ibaze ibihumbi birenze 10 by'abasirikare b'abarundi bonyine, ntubariremo abo basivile b'abazarendo. Urumva ko n'abantu benshi. Nubwo rero bimeze gutyo, M23 twirwaneho iracyafite umuhate wo kurinda abasivile ndetse n'ibintu byabo. Jambo wana Kiliva Lemea. Ni notable wa Itumbu anafika kwa mtandao. Watoto wanafurahi kabisa. Wanafurahi vrema. Kuna hii maelfu na maelfu. Unaiwa 10,000 ya Barundi. 10,000 ya Basuda ya Barundi. 10,000 ya FDLR. 10,000 ya FDLR. Sinakuwa 15,000 polisi ya FDLR na kwa 6,000 ya FARDC, 10,000 ya Barundi, 10,000 ya FDLR, 7,000 ya Maimai ulioze vishamu haba mulele wa Maimai. Inakuwa 15,000 na bawagine n'abacancura 2,000. Inakuwa 16,000 na munana. Hizi elfu zote na mabombe na bazungu na masoko zilikuwa zinapiga watoto au plateau na bamama.
lakini utoto bukabachezesha polepole bukabashusha mpaka ngo ni ukuvuga ngo ibyo bihumbi byose bisaga 68 byaje kurasa abana, byaje kurasa abakecuru, ngo ariko ngo bari kutangazwa n'ukuntu amadubu arimo ababyinirisha muzunga abamanura imihanda yose. kwa naingia mapori. Watoto wanafurahi. Unaona kisi watoto wa Mungu wanafurahi. Abana n'Imana ngo barishimye. Mungu huyu. Mfulere yoyote mwenye yaokoka. Mai mwenye yaokoka, Bantu mwenye yaokoka, Murundi mwenye yaokoka. Aende Minembwe. Aje Minembwe. Aone miujiza. Kuvuga ngo umurundi utarakira agakiza, umufardese utarakira agakiza, umuzarendo utarakira agakiza ngo naje Minembwe. Ya Mungu. Aje kureba ishusha 1060. bareba uburyo ngo ibihumbi 60 biri kumanurwa n'abana bahetse isanduku y'isezerano. Batoto tu bakayishusha polepole. Abana barimo baragenda babamanura gake gake. N'ama avion n'ama drone n'indege zabo na za drone zabo. N'ama Sukhoi zinachanga na zile ma 1060. Unayo 1060 basoda. Uzi ibihumbi 60 by'abasirikare. Mwenye yagusa ku mikono ya Mungu afike Minembwe. Agera Minembwe. Ile bulongo ya Mungu ile. Bura butaka bw'Iminembwe n'ubutaka bw'Imana. Bulongo y'abatoto wa Israeli. Ubutaka bw'abana ba Isiraheli. Tashia mule babantu. Sasa batashindwa vita. Bale batu magrebe ko batu kuna baita ba rebelle. Bale batu bana respecte kwanja ordre, banaheshimia population. Habanyanyase mutu. Habanyanganye kitu ya mutu. Population iko sous occupation. Kwenye M23 inaokipe iko na bafurahia. Banatia mutu kutu droit. Bananyikataza pombe ya kulamukia asubuhi ile buwelewele, banakataza. Banapenda barudishe batu normal, sa pays inakuwaka. Sawa inchi inakuwaka na amani. Sasa batashindwa vita je? Mungu kuna bawezesha. Kukila vita biko naenda pigana, Mungu kuna bawezesha. Sasa bale baya kwetu biko nakwenda haya anza vita, ananyanganya telefone ya mtu. Ngo umusirikare wa FARDC n'umurundi ari kujya ku rugamba, ataratangira n'urugamba agatangira kunyanyasa umuntu akamwaka telefone. Anaenda haya anja vita na kutana na musika, banamukamata banamuviole. Aragenda ataratangira urugamba agahura n'umukobwa akaba aramufashe aramusambanyije. Banaviole ba mamaye ba 3 barimo baraviora ababyeyi. Troisième âge. Siku lana imifumo. Bale bato magre. Ati ni imivumo rwose, ni imivumo ati ni imivumo kabisa iri kugenda yigendera kuko aba bantu n'inkozi z'ibibi zuzuye, aba bantu n'inkozi z'ibibi za kweneya. Bazahangana gute n'aba bahungu rero bahita isanduku y'isezerano, aba bahungu bafande, aba bahungu mu by'ukuri Imana yatunze inkoni, ni gute wabishetaho, ni gute wabatsinda? So ngibyo rero ibiri kubera Minembwe, ibitaro bya Minembwe byarashe, aduyi yongeye kugera kuri Ruhinamavi. Urabona ko n'urugamba ruri kubera, connection za hariya zongeye kuba nabi, ibyo byose drone zirimo zirarasa, ikibuga cy'indege cya Minembwe cyarashwe. Urabona ko rero ibintu byagize gute, ibintu byabaye shambarida. So reka mbashimire, mbifuriza gukomeza gukora subscribe kuri chaîne yanyu, chaîne ya Nino TV, ibagezaho amakuru yizewe, ibagezaho amakuru akosoye, ibagezaho amakuru yateguranywe ubuhanga. Mwana ndake rero ngewe na Macacari nitwe tuba tubagezaho amakuru ahangaha kuri Nino TV. Rwose mukazanya amakuru tukayabaha 5 kwa 5, amakuru atari ivumbi, mukazanga tukayabaha. Imana ibarinde, mudukorere share, mudukorere byose kabisa. Bye bye, ndabakunda cyane kabisa. Imana ibamugisha. Bye.